Nuanom ni adofo. Adofo a mo hwe Juu Tv. Ai, ene so ye da foforo, ene ye san hia mo biem. Na me se so hwe Juu Tv a, ade a ye hia free ho ane se, wo be subscribe ye. Na wa like. Oh yeah, share na ma comment. So yes I ye day. Am I ye more vim? Am I ye mora? Na boost ye immune system no. Ama dani adanyina. Ye the program for fraba. Ama when ye bi ahwe. Na money bibi. Ene obi kan was a surprise. Me wawa kwankwa metima bobo anu me twi me bonto. Me nkosha me amenu abema ote kokoso na nansa. What wa me? Enam se na day. Wo ware ye nchai wo gusu edi honeymoon edi ebe na ahwe free Juu ho eno o se menu aba wo de ma me kwan na mia me mama na edi enti a me ba wo nchai enti me be ma na nansa ono ankasa de enti a oba Juu nchai no wa kire no nana Juu TV ahwefo na etiefo ye ma wakwa aba jesu obru nana ha ahade boko na jawo na onam enti e bisa okwan so hema July de me ba na so ananya bone say 30th July na Yakopon dom me na o ma me oba kama ya serwaa wo yen so de ho ofo chale wo twakiri na wonim dwam na ko ho ne wo Ewurade me nua ba me no so ana koso we de me ba de o kan so na de obaye ma me 30th July no so mani bebre enti no penyifo se abon de jakwa enya no kwa de obaye ma na me beda wase na wotiefo no ahwefo madam masi because enyo ma enke ni baby te sa pepepe mo ya ma aye fe bebre enti na ase enti na me baaye nye bone me da mo timi baaye na sorry for Pentecost for SDA for oba na sorry na MK men for ya serwaa busua na mesuma busua na wahwefo nyina na mbeda ase na hemfo bi so baaye mo pia for na antachi na ntechi akosumo onna pamfo nyina me do mo nyina ase bebrebe de omo ye na so mani bebrebe na se ebonsu ochehema mo nyina bodi ahwe ameyemfo so kakra enti me do obi bia ase obi bia otimi ba e bia me namfo bi so Telford for no me do mo ase Warsaw so makusumo me do mo ase wadanchem so Telford na Collins one omona Samoa omonso Northampton na omonso mfi London ba omonfi YAA SERWAA sister ba ko Manchester onyina ba in fact adofo free chichiri bench e bi so free Birmingham lady bia me se Juu nuano no so free Birmingham inti Birmingham for so ase dey come no kure Birmingham for again now ye interview ne friend mama ya ne fie din pa de mama ya okay em say all free crew ofri ekrom nti o born din say ono say obi o eku isubana ntigan say o eti me hwe aka say o best all me say we dey o ya afum kwai ni TV na same na nim dadwa no so same and dey say o pa o dey no ko etro bi ani wo say o kwan no so but and subana dey same because me be say the kra na dey man so be pia na dey tie no nti no no kuro Yankopon nim YAA SERWAA busua no meda o masi bebre because we call busua no dey o masi afa me say o musu de hye no ma me so be de obuo ni die ma o mo pa na me papa na me nuanom ama nana ya na auntie bafo me do mo nyina se me da Ghana fo nyina se Kumawood fo do mo nyina se opem so onana nie muntine wo baabie OTUMFOUR medamase bebre mete monkra nyina se de maye no mate busuanim na mo so matom de hye nim medamase nyame hyiram biem nana wadwumayefo so wo mo so bae madwumayefo no meye program bi a mo ba Bishop Benajako bae na meye program no Gloria by Westy by Frimpong by Atwe by Shapilo nipa bebre by na we no I hope say na omumre no ne memre no enhwe enhia papa although nana kafra wo kanko TV side me kanko H&M okay me adwumafo no de H&M for de mobile pa wo so aka me do mo nyina se obi bi ofri H&M ba nyina me do mo nyina se de wo be gya me mo be da ma se
mo de be che me nyina me nsa aka mani aso bebrebe me dem ase nyame nhyiram pa nyame nhyiram H&M for me dem ase nyame nhyiram me nuanom me wi a mekọ nana so simohu nana se ba oba ye no onkita ne boni o na mane ya no de atodwa no wo se na de na wo ye ne fe na ware no ware ye no in fact adofo mo beta na chi ama na ye fe wonim sanya nana anka minim se metinkinsi fo mo kwa agrosa o enipa baye hwe so obi ye party ana obi ware ana obi ye bibi na se enipa basa aya na efe because ye bisa se enipa bae ye misa se oh onya sika no so we ye party na nkrofo ama waboka because onu aduane a wo be diwa de na me bo ana no kure na waka no na menka menwa ba ko rugby akoto nyame hwa bebre obeta onwa achi ona Frank me papa ni nwa ba ko efe no Ernest insia bibi o oba ya me bondi na me introduction I hope say me kan ho she kakra na ma na isi me ma me nwa na me ma me ma me nchire we mu kakra yem say me ma me ankasa ofrim be 2 years ago okay say covid ni mu na ofrim okay na say obi wu a ejibiti ase na me step mother de wona me sitie no ko Nyankopon nim say man kase me step mother unhunu because initial stage I was a bad boy some people know by oba ha mo na atretre me mama kwan me hu say atretre yi nti odo a modern dia chem no me bia ka che say ma adwo nya me sure bebrebe wona me father de mo ye no eso mani bebrebe nya me hira mo na omoda wase se mo hu adofo a mo beja na nansa nyina fina busuam ne papa busuam oba na busuam na sorefo oba na sorefo obi biara ahemfo metinkisifo ahemfo asante hene bisi asante hene asante man hene ye metinkins hene ma menka na sa mo ahwe ana makotwa dwan yo otumfo ahwe ana makotwa dwan metinkins asante man hene metinkins asante man hene what one de emi fo nana woko ba bia ajagu mame wan hwe ye be kakra wunti program bia meba se because me tese wo kwa meba because the way I was no aya na emi fe nana wo ya de mo apia uni masawate kwaso anasa because ye niji asa no ma tradition no ko pepepepe no chese ampa se wo ya santefo hene na obibi kabiem ba ko am wokan ye sister Georgina oba ne sister Panyina wo ha on gina mu se ne maame mu Ghana na de obaye ye no in fact aso many bebre de me kan se Onyankopon hira na ade bia wo hwe kukuo mu Onyankopon ho bia onfa ma no because de waye na so many bebre we dase Sister Georgina so what ai ukunu osi oda wase why say unua ekunu ye osi ukunu nti me kasa asa na ekono osi oda wase what ye wo hwere wo ne ho nyina Nyankopon hyewa na mu se me ni menua be ma ye kan kosi se ade biara obi biara oba na wade na se ene ne bedi ntu no ase no na se ba oba ye no ya seda na ode bremu oda obi biara se nana so de obia oba bibia bia ofi ba ye bia oda wase se motese ade echi kokroko na akoko monkokroko na se daba brochire ha de akoko mo ayaya alarm anana mbo ana ambulance police for ne ade na ate kwen otibia na je ase da na de ba no da obeta ambulance kwen na just ana police so echi obi onso no owro na ade kwen sorry ni blue pan na che say ana boache me ne YAA SERWAA ya se da na de mam no amisham o hye obi bia minyi twen nya minyi adoa me actors ni me Kumawood for na se bibi ntimontimi ama no minim se enya mo pe ko bibia me bia o ha bia mo beja me Bishop Benanya komede ne ba ha na ye program nyina mo ba ma na ye fe na se na bibi ntimontimi ama de me kan se do na ye wo na eno na ye gina mo ye damase ye do na wo ho na eno na ye gina mo ye da so adom wate enti obi biara na nansa se odam ase accident no ba ye Juu TV aha na edim besi anana na wo bibi paka bi ayo Juu TV aha ya ana edim besi yes se mo hwa ya dey bo modin no subscribe etu your channel no owia
What share? Na what like? Na ne nyina echi wa ma comment. Wo yesa ema ye more vim. Ema ye mora. Na boost your immune system no. Na abre nyina. Etimi anya ahoden atwa program foforo e de abre mo. Ye dem ase bebre. That's it.